ва алайкум салом ва раҳматуллоҳ. Кали хинака номаш чӣ буд? Кали хинака номаш чӣ буд рости? Чи Ҳасан. Ҳасани яча Ҳасани короче Ҳасан, Ҳасан короче. Саидов Ҳасан. И ами чанд пула гирифт гуфт хона метавонам фиреб кард? 20,000 евро. Масалан ду каса ён фиреб кардагиан, чанд касои дигаре ё фиреб кардагӣ будиян хулоса. Ой яхид набуда иҷа чанд кас будиян короче. Оли иҷа бо бародаря ке мебинан менависан охир иншаллоҳ видеош кунем. Конечно, и 100% иншаллоҳ. И 20,000 евро гирифта гайхидад. 20 гирифт. Обязательно. Конечно, иншаллоҳ. Чанд қашидан пула надодай? Не, номи хид нест иҷа. Чанд қашид пула надодай? 3 сол меша гуфт мегирам, ай куҷо гуфт хона метавонам? Хона ай куҷо гуфта? Бахудом адресаи унҷоро ман намедонам. Не, ай Душанбе буд, а? Дар Душанбе, дар шаҳри Душанбе. Ё дом заниматься мекардан якаба, домсозан исусу? Ё ба гуфти худшон домсоз, масалан. Неке дар асл мошенник, а? Мошенник. Фаҳмо. Фаҳмо. Хулоса надодан фиреб ши. Ё бои хонашо замон бои меспоридия, фаҳмидия, масалан, муштариён хадидия, дуруғ буда гапошон. Хулоса касе ки фиреб карая, масалан, чикне бо шикоят шаб бинайса бо масалан кошон тесар мебинем да. Холи я бяхе ба тарфоншон хуло. Не тарсондан не брадира, прямо гуфти гапо видеош мекунем мебуремша, и ҷои тарс нестай ку мисол действительно мисол гирифтагӣ ҷавобгарӣ кашида мешавад тарафи мақомот. Айси видеош мекунем мебурем тамом. Алло нигабону давай хайма сиёнка ма дайши гайкунем. Пеша яки дай фиребе парте Амаш 100% азигаша. Всё, хоб бародари азиз шинохтен диден ира и аккаунт додарам фиреб кардагиам бародарора ана тариқи 20,000 евро худш 25,000 доллар мешида чанд қа мешида хулоса сумшон гифта хона гуфтан метен каба домсоз гуфтагиан чона дар асл не ё як дуруғгӯи мошенники ҳаромхӯри падарсаги беномуси беобрӯ будагиан. Барои ҳамин иншааллоҳ ё бояд ба ҷавобгарӣ кашида шаванд. Очин скоро гуфти гапои кор ҳал мешава. Барои ҳамин шуморо гуфтем ки бишносем бидонед ягон хабар маълумот ягон кадар шумо фиреб кардагӣ бошанд метавонед мода муроҷиат кунед бинависед сери комментария ма дар читон медорам сразу личкатонда менависам. Инам қа гапу чапа алло нигаҳбонтон бош бародари азиз борон сар кард рафтум салому алайкум.